Cristiano Ronaldo ni umugabo wavukiye ku kirwa cyitwa Madeira, ikirwa kibarizwa muri Portugal. Yavutse tariki 5 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka w'1945. Abyarwa n'umugabo wakoraga akazi ko gusukura jaride, José Diniz Aveiro. Nyina yitwa Maria Aveiro, yakoraga akazi ko gusukura no guteka. Ubuzima bwo mu bwana bwa Cristiano Ronaldo yabayemo ahangayitse kubera ko ababyeyi be binjizaga amafaranga make bitewe n'imirimo bakoraga. Twayivuze haruguru. Nyuma yuko se yitabye Imana azize umwijima, ubuzima bwabaye bubi kurushaho kuko mama we atabasha kubona ibitunga umuryango nk'uko bikwiriye. Aganira n'umunyamakuru CR7 yamubwiye ko ibirori bikorerwa abana nka Christmas ntabyo yigeze, ndetse na bya bikinisho bagurira abana ntabyo yigeze. Kubw'amahirwe gukina umupira w'amaguru byamufasha kubasha kwirengagiza ibibazo yabagamo, biza no kurangira ibyo yakoraga nko kwirengagiza ibibazo bimuviriyemo akazi kaje kumugira icyamamare mu isi y'umupira w'amaguru. Ku myaka 8 CR7 yatangiye gukina ikipe ya Andorina, ikaba ari nayo club ya mbere yakiniye. Ku myaka 11 yagiye gukina ikipe ya Sporting Club yo muri Portugal. Ku myaka 15 ubwo yakinaga muri Sporting Club yaje kugira ibibazo by'umutima byatumaga umutima we utera cyane, yaje kubaga umutima aza gukira. Muri 2003 CR7 yasinye amasezerano ya miliyoni 15 z'amayero. Ababaye umukinnyi uvuka muri Portugal wari usinyiye gukina Manchester United nyuma yo gushingana na Alex Ferguson watozaga Manchester United. Muri 2009 yasinye gukinira ikipe ya Real Madrid. Transfer ye yabaye transfer y'umukinnyi ihenze mu mateka y'isi, aho yari ifite agaciro ka miliyoni 94 z'amayero. Relax. Tariki 10 z'ukwezi kwa karindwi muri 2018 yasinyiye gukinira ikipe ya Juventus, imwe mu makipe akomeye mu Butaliyani. Transfer ye yabaye amateka kuko niwe mukinnyi w'imyaka iri hejuru ya 30 waguzwe miliyoni 100 z'amayero. Iyi kipe yayihesheje ibikombe bibiri bya Serie A, Italian Super Cup imwe n'ibindi. Purchase your tracks today.